Akativisto Murunzi nakutanjera eshaha zaba mushanju ezihangwe neshahe y'amakuru agihangwe erizuba ebirobina ebyo kwezi kwa mukago mwaka ogwe-2025 kampamye ngo wasiba kurunji kandi nebyo rumunoteka hingaro bermono bitambura kurunja makuru oruga kusyaho nde Elias Ritugusa. Dr. Silva Mugisha ahabwira abantu okuronda bebembezi barunji abarukorana National Water okwenda okusyahi hamizi marunji ebi byona bwambere aha mukoro ebyona bwambere ariyo mujenyi mukuru aha mukoro go kwiguraho offices z'abamizi omuri district ya Bwejo. Abechitongore cha National Water bahereze byaro makome mushanje amizi marunji kandi ubwo hata abantu barukwingana emitwaro 8 kakaga rushanje 80 no baganyirwemo. Then omuriyebe byona twatekaho kilometers 80 za pipes kandi gahona ryo kwekeye nguko yabagambera esento bazitiro mu budget. First of all atiro mu budget esente zo kwiza kushashura ibanja bitu government beneto ntujibanza billioni igana hata batiro billioni 8 nemwe mu budget. So hata National Water neza ko inese zo kore bintu Bwejo district ine byaro bishatataro na 2 konga National Water ine mandate yo kusavinga byaro iganana na 5 so far yebe byaro iganana na 5 twaka varingire ebyaro mushanju Bwejo obucheka last update obucheka nkaga na mushanju bubirindukika amizi agabonire timaisa obucheka 13 bakiriyo no batunga amizi gatabonire. Abebembezi ba district eji basemere engineer Silva Mugisha mukuru w'ikitongore cyabo kubabangira ngo hihe buri umwe ayino mugisha koreza hamizi marunjaga mizi twine sources nyinjo mu Bwejo koka ko kuza kwetegerezo shanga ngo abantu ahinji bariyo nibashisha ubutonde bwensi twine kwiza kongera technology tukuza kwantu kozesa for example kiya national team kozisa mu kajane nanga ministry yekozise karungu kugira ngo you need to apply energy. Then after as water comes on top of the hill, then you gravitate it. So we say just what we are still going on point water sources, and even we are using gravity water supply systems. Omugambi Misach Kawamara umuhabuzi wa president ahabyo kunga abantu mu ruburenge bw'izoba arigero yahige minyeto mu district ya Chenjo cyo kunda no kusima government ya Rwangiseriza ahabwo businge ebyamagara hamwe n'ebyo bwegese. Emyaka yekinana abantu abakuru bali hano muri abantu mu ituka abana hano mu Uganda bafaka ko bwana bw'enkoko nabayito ruseru nabayito mugangamo nabayito enkoro ya katera nabayito endwaireze zokweteza bakara bayitaga 6 killer diseases. President Museveni byizine yabanza ya Rwanda no kugema endwari kasunya kuzara mukaka hati zikeyungera ziri 10 Kawamara ebyabagambira hamukoro ko kwegese minyeto nabeji okubine kwetwaza abantu benda kuba bumugasho omunsi yabo. NRM na President Museveni bakozere omulimo murunga bihangale. President Museveni akaba very strategic ebintu bakabukora a program obyatandikira UPM omwagwa kumwenda kinani yonka abantu chairman wa UPM wa Ntoroko akaba ina slogan negamba if you want security you need us. Omukoro gumanyirwe nka Chenjo Students Association Conference. Hati nimbesengereza abantu ba Chenjo turuke mu modi ya twagala government yetuyambe amasomero nisobora kugombeka no turaba tukyalindiriye government. And most youths in Bagamba we are unemployed, but also they should remember tutwanguhire kutemirimo akwana mamara kutemirimo tugenda amasemu gaitu tikitoko tujya mbindi tujya mu kunywa amarwa tujya kukoraki kunywa njyayi nituleke mirime yibatwaye. So umukoro guno guri go kutereza abana kubahana engere basemerire kwitwara Gasha kwa Juliet Charsima na Daniel Bingana.
abanyamakuru bitu ntugumizamo abashomesa abamashomo ga arts nibetumbwitira government ahabwo butafayo okubongeze imishara yabo abantu bagira ngo government erinke yabeberwe bwanyuma yo kumara kire karingwa bari kubaraganisa kongeza imishara yabo. Abashomesa b'amashomo ga arts nibetumbwitira government ahabwo butafayo kongeza imishara yabo ekibari kugira ngo cyaburinganiza ahabwa abagenzi baba bari kushomesa amashomo ga science emishara yabo kongezebwa. Mani iwe kuba negamba almost turi mu myaka mushanju because waza kubara from 2018 kwika hati igini ngolo almost imyaka mushanju ikije yongeza aho abandi bakozi ba government ngabashomesa ba science batahi bitu, and which is okay, we have no problem with that because nabo bashemera kongeza bo musharo kongana nito nitugira ngo no twena nitukora mu conditions zisikushana na nitwe sende nitukora ki nituzenda wano reba na hatembereremo ibyo bwegese biryo mu mushobo ibyo bwegese billion bifa konka itwitwe president buri bwaje na kutuha miliyoni ina akaja mugumisirize nkabanzabo akana tugambira face to face tukaturine kina delegates bakurwo mu yangariyona yaja mugumisirize ninyisha kubongera mbasya revo yabatahibanye bakuru b'ekigombe kiri kugita abashomesa aba omwihanga lya Uganda echa Uganda Professional Humanities Teachers Union bari kuganiraho n'abanyamakuru nabagira ngo bamara ubwire buringwa government baraganise kongeta rushikiriza yagira ngo imishara yanyu niza kugyongeza omubwire butarwa hari in fact akatupromisinga wanu ya wadi akagira ngo naza kuba nagyongeza mpora konga waza kubara from 2018 or 2022 hatu turi mu 2025 almost those are 4 years up to now utakongeraho na shiringi 10 tabanya Uganda tutekateke ngo wayongera abashomesa ihanganiriza kugwa emyaka 5 yiturinzire so far by calculation babasize kongera trillion za Uganda za rugarya na nina bayongeraho trillion 28 itwe tukwenda na trillion emwe ningiven half a trillion tujire ngona wayongera abashomesa economy ya Uganda nubwerahwe ahabwe nshongezi abantu bagira ngo ebyo bwegese bebasa kucumbagira government yabitakozera hanshonga zabo. Ministry ka leta lower secondary school curriculum inge bakweta competence based curriculum eji curriculum ensya twena ntukora umurimo gumwe kandi koko nabagambirire barozi nizijara ngo abantu abo gukora ebintu bumwe bashashugwe esente zikushana mwene nkitangaza abantu mwana mukora ekintu kikushana kimwe kandi ukashanga esente zibakushashura zitakwingana ubundi muri mu staff room omuntu ariyo narye nkoko yonorya akabanda eje nbageta irone ninga omurnyankwere ekintu kitakabire nkibaho konka kikubaho ebi byona nibyeje aho bwanyuma ya government okongeza imishara y'abashomesa b'amashomo ga science okurga hari miliyoni 1.20 okuza hari miliyoni na buri kwezi wagerageranisa n'abashomesa ba arts abari kutunga hagati y'emitwaro 6 okuza ha mitwaro 9 amakuru agagasha kwa Elachiza Munonga Elachiza bo abarukura okuhandikana no kuteza karuru akekibina cha NRM bayihanangiriza ba kansara okukora tereberagiro ebyo kwesimbaho okwetantara okushazubwamo ahashaha ya muheru ebine bindi babyagambirwa muri district ya Kamwenge oba kansara babana batunga empapara zo kwehanditsa kwesimba aharengo orwaza district okurejera hara Asumani Mugisha orukure byo bururo mu kigombe cha NRM nagira ngo bari kwenda kwehanditsa bine kwetantara inshonga zitari zimwe na zimwe okwenda kwetantara okushazubwamo ku maiswaga Kamwenje wabona ejo kwakira fomu oyine kuba obukoso yikize imyaka yo kwesimba oli 18 years and above kandi oyine kuba oli mu year book yetu ya NRM kandi oyine kuba oli no mu umustabo cha EC
orwo mu register ya electoral commission zana basakayo form za NRM kandi ukurikiza kwesimba ka district councilor Fraga Beyara bakamwisa mukabo abo kugira ngo guhereza bwitu bwa government ariko twabuhisa tubase kongera mifunguro mu kindi kiranja okugamba ebi n'ubu ba kansala barkwenda kwesimba harengo rwa district babire nibihaye impapura ezo kwehanditso kwetaba mu karuru ka NRM hati abana ayiko na kurufayinga abo kugira ngo yaye kubwire buri bwa EC oburu bwa general hati yana isingondije umuntu abana kurufayinga ise takamushazamu so ntwakwera ngo abeine kurufayinga nizizi kumara ibigendera bwa yanje mu karuru no kuronda karuru na munonga ko businje no buringaniza hataro kugere kuri bagenzi bandabikufasha ko kwesimbere hamwe okurjera hariyabo ababasa kwejumbero mu kutunga impapura zo kwehanditsa nabagira ngo nibinji ebitumire nibetaba omukurondo bwebembezi etonkorwa mbora ya biguru sub county kine ebintu ebyabere bimu ebitorekeye gukora icyo kubanza biguru sub county kuba gishasare tayine mujokerwa cyane cyo kubanza mwe no mujokerwa nyehire kugira ngo ushekire egombora yito ya biguru sub county ebidubire takayikirize nkabembeze mu gombora ya busireba atushobe tukorese amana gutubene tukorese nyima nangwa no kongeraho ureba ngo twayikiriza bimwe bitwaraganise bitakayikirizwe abo gombora ya busireba ekitwetagana kimwe namunonga nkitwa besimbiri aruha abantu abo kwiza bize kuremesa batayibabo itushabaho office ya NRM kandi turkwesiga namunonga nkitwa bakandidate abesimbira mu kibine cya NRM tujeyesiga kandi tu expecting kugira ngo bururu bwitu nubuza kutebekana ekibetaga free and fair abo kuba kuzire na hise myaka kaga nyenda kunindeba harimo birabura mu bantu bakuru endwere engineer ndaze kubakikirira ha district okwakira impapura zo kwehanditsa kwesimba uko nukuza kukome 2015 byo kwezo uko amakuru agagasha kwa Anthony Atwine umurebi witu wa TV Sto Murungi tukusima hona horo kuturebera kandi na nokutorana okureba TV West nchirize mbase kwa nimpomura hukache ninjagaruka n'amakuru agandi Hangura school fees yo mwaka gona echo inokora shashora school fees urukozesa momo yimata kanyonyozi emwe mukaga 5 akanyonyozi 8 noti akadara ronda ho nambe 2 school pay aho kurataho ronda ho nambe emwe okushashora school fees teka mwe namba yo mwana wawe aho kushashora school fees na no muhendo gwa sente zo kwenda kushashora rero wamara teka mpini yawe aho noja kwa wataho mukazano kweko hangura school fees zo mwaka gona okwayahayanire ntebe yo bwa meya bwambarara kuriyo ni kosya TV West yakuretera ikiganiro butunu aho turashitamise bona abesimbira bwa meya bwambarara city twegiteho ubwo bari kutumurikira entekateka zabo ezibinire ekibuga cyawe utaferwe ikiganiro okure entekateka z'abantu bawe rero ukabona okukora okusharamu okwikire ukarona umwebembezi urakuretera ntunguka ikiganiro nikije kubaho urwo kubanza ebirabe na bishatu byo kwa mukaga 2025 shahina za kiro butunu ahambeho za TV West twegiteho okore okusharamu okwikire ikikwikibwaho aba Flax Digital Production abineza screen impango rwiguga zo kukoresa omikoro yona kubayikirira tira note umushanje note emwe ashatu nishatu inshanju nemwe not hamwe na Acacia Country Inn abino buhereza bwa hoteli n'umwanya go kwereramo imikoro Kamba kikako kako ebisigadde wesirigire Kamba wasibukaze aya wesirigire Kamba kikako kako wesirigire Kupima nani Patali kampanchi Abalala bancha wesima ulile Oh na banange mwasiba muta omunene sherezote mugusubwa sho nzera busagwa munze najigenda munjiraba anti omunene sherezo representing to say a final dem academy up top we go so sho representing a final dem show omunene sherezo to gusubwa banange
You are so different. Oh, yeah, we don't want anybody. You don't need nobody. I do, I do, I do, I do, I do, I do. Hejuru kundo teka shara, uzima jikume kebendera. Dika yoko fantasy. I'll be a ninja, your sexy ninja. Nyamwa, sisabora kota, niwa mesana muleno mana geta semera. Hustler, get the people. Twegiteho aha programu yareba hindujire ahitira kubantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe. Kona benende bantu kanite katika kuza kushwera na habasa kubana waganko mwikuru aineke mwani ni expectations zina binini kokana abawana ekeriyo kujya mu bushwe bomusheja okutina hanga. Natabantu tayayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunga eche barakwenda. Ituntu twatugamba urungereza. Mazima. Excuse me sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwona huririre headmaster yayemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakutero. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte barabiremu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi. Kurunogira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura. Ukabano yegomba kushoma kintu profession cye wabino ko. Abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart. Bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki. Abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte barabiremo kandi nubababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe. Ranga kandi to munsi konkanyizire kugashaki. Ndyaye gasiraki. Ndya kuna kuferizoba abandebere baryagambaki. Reba hindujire nebereho bursande shahi naze kiro aha TV West Honga. Makuru ageshekeki erizo mu kucondoza kwitwe by'amagara twakuretera indwara eyo mujungu arukweta autism kandi eji neteganisa munonga enkora engamba emicwe na nemitwarize ombana bato eco busasi indwara eji teini zina erukumanywa kurunji eriye kinyangore. Abakuguno bagira ngo indwara ya autism ne y'abantu binje barukweta kahuje no batarukwicarizana naco nangwa bagira ngo abantu binje no bagishanishirizana no kutabuko mutwe no bukirabe kitari kityo itwe omunyankore rukiga titine izine tukugeta abo kuba nyuna naza gukora nka tinda tsizire kureba abana abine uburemo bunaro rugwiro ba autism mbene kutwagiye kujimanya na n'umukushuma kwitu hati twagumana tugeta autism ko ngamwe tugiye kureba ebyero kuba neyoreka hatitwe mu nyankore kiga twageta kahuzya. Abakuguno bagira ngo indwara eji omwe netandikira habwonko bw'umwana yaba kiriyo munda kandi abandi nibagira ngo naneme bazenye na rukomera yaba inenda. Obonero obusoka omwana watusanga emyezi mukaga ngo muyonsa waberawo nga ino kutunulira maso ozanya naye ngo muyonsa naseka ne onolaba nga takuteekako maaso takuteekako birowoozo okiraba then
kubanga bukosa n'ensanyuka engeri omuntu gyasanyukamu n'aba muli okumpi ogenda okulaba omuyita wagenda akulakulamu omuyita oba erinnya oba John oba naye nga olaba ye si byakola kisi byafaako nobasa kusiisha emibazi enyina yabinakozesa nobasa kusiishwa nga hakuzaarwa akyererwa omu kushohora obwongo buremu oxygen hati mbwenu obwongo bwa affected haza abesulo omukora ebyakuba nakora cyo kurebera abana bakwabira intellectual impairment ejo abo bakwita mbwenu abakwasa kugira ngo tubayite mpugi naba waba no mushomesa naba very slow waba no comparing n'abandi abantu konkayija byega amwirwa byona ebinde birikuretera endwara egi okurugerera kucondoza harimu emiturire na n'emitwarize y'abantu omurimbarira sitahiru common boundaries tukahandika abana 25 kutwagireho ahebyarwa twashoboraho kati muzakinoza rwampara ukaba umureba nkaha ondijo mushanga nko mu distance wahingura kemuruka mingi mununga akana research hati bandike birundi bagamba ngo umurya Amerika abana na prere abana na batanu umwana umwe autism hati kutwagiye kuhandika Kampala itwazo bahwere ningi akuba kutwagireyo tukashanga bari concentrated munonga abana bingi bari mu cities urban centers bene cyo kiretero mutyatanka kuteka tunobasa kushanga kina kakwate na n'ibinte bikushanga ko mutawuni nka pollution abari kumanya handwara egi nibagira ngo ubumwe habonero ubwo mwana yatandika kurwara indwara egi arukoreka harumwo kuhondana no kucundagura umutwe okuremwa kugamba na n'ibindi agendera akurakuramu waliwo emyezi gye twali suubidde omwana gye yandibadde ayogererako naye ogenda okulaba ng'okola ki okwogera kukoze eki kukeereye oba abamu ayinza okuba atandise okwogera n'akola ki n'ogenda okulaba ate nga addirira eyadde atandise okukula obulungi okwogera n'addirira ezindi hiine yibakweta rocking azanka oreba yagumana agira ati na rocking na repeating ekyo kikyeto ekyo tugeta rocking nari azaha activity emwe azaha kintu kimwe kikora indambwe inkayariga kukunitinga ekyakubasa nabasa kukikora mpaka ogu nashaba abazira binabana abina uburemezo nkobo kubakunda bakabatwara hishomero kandi nanokurekeraho kubeta bakahuje abamwe nango kutwagize mu tugeta kahuzya abandi bakabayenda kugeta mu yakahuje bati ibintu bibiri tubikushana akahuje nikabaka kuryo umutwe uriye mpuje konka kahuzya n'ikindi kintu kikuta off kuyara inyuma kubiroro empuje within kahuzya from outside okwenda kongera kwetegereza endwara egi tugambireho n'abazire abina bine buremezo ubu abantu bakambagamba abandi nkushana tumukumanya kushaba abandi ngwe cyana nangwa mushanga nagira ati hatubagira kitere tinkija kukimanya okugamba kwarema akazo mu myaka nk'ebiri atakagambire nk'abandi bana so kunagira omwirwariro the doctors would say ngu ariki okugira ngo ubundi ni delayed speech ko yakize nka myaka 3 yatandika kurema okugamba gye n'okushobora so aho myaka 4 namutwarira omwirwariro kunamutwireyo nangwa babanza kugira ngo shana n'ensimba zitakurebuka bamutambazi embazi yamukora kubi okurugerera aha bahandika ebiturebireho muri mbara tushanzire abana 25 bine endwara egi nubwo endwara egi etari kukira ebihandiko ebindi ebiturebireho endwara egi eryo miringo ebiri haruho erikuretera omuntu yagira obwenge bwingi kandi ondijo akagira obwenge bukeho amakuru agagasha kwa Edison Kinene Edison Kinene umurebi wito murungi agongo makuru agunabasa kusi habu ihangweri kandi amakuru agandi tujaga kuretera harishahi birizecero omakuru gitu agacencira amakuru abanaga kusendi Elias Rutugusa kandi ninkwendeza izobarro